Assalamu alaikum. Hare mi wuri on fopla landi style e jam ala taw hare do jam. Partage la video maximum ha fronte gi yaw video. Bay mi woli on sikuno ko mi gagno modo. Bay mi woli on sikuno ko mi gagno frondeg. Bay mi woli on sikuno ko mi gagno Abdoulaye Yero Balde. Hande do no yeya hande kati on e sortagol e décidi ko mata wi don force di sinad menace di wonno hebude din e menace di parti o e menace di président modon ko hebude alallanude mi wowluno mi filiti président du BAC monsieur Sadio Barry yawno kanko ka debi bay o yi programme wona ko laabi sinadu no haran ko laabu nono Abdou odo monsieur Sadio Barry gagnotono di élection ji do ko laabu no poste mais vi ko yi dum do na ko laabi be retiri ko be doit don retirede ay non be retiri ke woduno wobbe déjà monino be hay ko fionu be retirani be no ko problème budbe mari be ni si tay ko problème budbe monsieur Sadio Barry mari be wakili ya yeede village mabbe din fiyo be finance o élection wobbe desido yeegol otoje mu wobbe desido yeegol terenji mu fi finance gol monsieur Sadio Barry mais monsieur Sadio Barry bay ko marobe hakke bay ko faamube be desidi be ni be habato be ndara dum do na ko laabini be retiri moment ko be doit don retirer hande do be regreta hande do be nisa hande do hibe woni tranquille parce que be retiri ko be doit don retirer Abdoulaye Yero Balde mi yalto non wadi video min mi soutenata Abdoulaye Yero Balde mi jibe ben kadi yo IFDG soutien Abdoulaye Yero Balde ma BAC ma modèle yo soutien Abdoulaye Yero Balde wawata marso parce que na libre transparent ni Abdoulaye Yero Balde nananali me be gentaki me baytum on nanano me ontuma baytum on gentanoki me on jabanali me on famanali me ontuma gila do on gentito me gila do on famay ko me on ko wolande ko gonga me on wolande hande no yeyi ha ko tawata koyengal to koyengal ga tay ko ma tawno en koyengal ton be on fala ma sorta de o tanado e o pone do pay o yiwula de senerde o yipi jibu ko don ko wadande refi e hore le tawata ko on duwa jonnon on décide retirer gol be ni on retiro tako ko ma continue kadi o sélection on do yade do kadi ko ma tawte don si tay on yeta ma yon nan on nanata si tay on sikkude menen ko men gagnamo ma on sikkude ko men gagno Mamadi Doumbouya ala giselu na gagna goto président de l'UFDT na gagno goto militant ben kadi na gagno goto ko may woni combattant ko fiyo leydi men di woni leydi saria leydi nundi leydi ko tawta Guinée be fofu tay mari hande do monsieur Sadio Barry mi kellana yonta mi immo mi daro parce que fiyon on retiri no ko doit don retirade dum ko go bimmeten mudum on bonnali mbodi modon fi yago o sélection do on bonnali mbodi modon fi wadugol campagne fenande on bonnali mbodi modon fi wadugol peji sama kalaji on retiri ke ko doit on retirade hande do on wula hande do on ersa goto on jogitana ke kadi goto mi ko dum do wela tan e parti politique o famabe so yibi wadi FDG disu be wadi parti ji nyandi di fu disu ko fiyonu on sikkude be ko be fokkintini ko akitugol lamgu wono Sadio Barry président du BAC yafado la monsieur Sadio Barry no be wiir non président du BAC no be bangidir non ko tobbere mabbe Ibrahima Khalil Konde nyande o yawno kankan hala ko wolo no kanton fu e pitay filmage gi no filmede micro ji no wadede o woli de yewtere mabbe don de yewtude ha joni de jimdude kasaha fewndo do ka fewndi do enen kadi ko ma joni dire jude men sina dum wallahi billahi harano ko élection libre transparent yahano foppu no felituno Sadio Barry gagnotono Mamadi Doumbouya ma Abdoulaye Yero Balde gagnotono Mamadi Doumbouya mais vike o salike o retiri ke kanko moment ko doit don retirade ayno fewndo ka fewndi en do o wawa tonde jongo makko goto watango jippinde o pamtoto goto wata o wata o ginanade hay goto fiyonno parce que kanko o gollitiri hakke o yeta no piiji din marsata kankadi o etidi piiji o jangi piiji din o tay c'est vrai que marsata hande do ni sa o wula kadi goto o langol goddo gonga alors que Mamadi en fo medin e souteni mo 5 septembre 2021 hande ka fewndi den do les souti direction mabbe den souti be akiti datangal be doano ngal yettude be jokki hande kadi ko be fala mi andina les coups d'envoi arrivent à Conakry préparez-vous à la guerre on yi kadi leydi meden ni jaraboji o yi premier pluie ardo lagi non hanki o yi masi bomo da wari o hikka do ko on fomo do mobe yaw fuuta jalo mamo bo yaw hotigine ma yaw basket ma yaw fore parce que hikka si dan dia wondan ardo tayon Conakry ko billahi ko buri ko mane ya wada hikka mi wolani on mi sulinya den to bere don kadi mi andi non kadi so imaki yaw don install long bibbe modon me so sikki on accia be lagine don be dada don e dan dia wondan ardo do o yi hakkeji lendi o yi piiji di o yi sonjaaji jaman konko na yimbe be ala hebre no fe ina nder Conakry so jodi ke on sikki on soutena Doumbouya yore dum ido ngande ko fenande Mamadi sera attaché comme il marche il finira plus que ça mieto il risque wallahi Mamadi ne s'en sortira pas holo de hoddo so yi de koko be onade do yi pa ya guje bonnugol jawle di ko be oni o da de do kaledi meden Mamadi Doumbouya ko ittata ma konko ko hewti donc wata goto tunnintino e de tobbere mabbe ende be fokkintini do gila lendi gila aduna wiya do gila min fini mi mandi
gonga Monsieur Sadio Barry ko yi don président du BAG ko lagine tum e obligé tama force dis ko mata weda parce que déjà a nyami do des ambudi mabbe mi wolu no dum wobbe ari ni la min ko mi fetu do fionu mi de attaque de Abdoulaye Yorobal minina attaque ko critique e hollugol mo ko do ko wadde parce que o burami foppa men mardi hakke donc hakke goto tun na hakke me yeta do be yeyi be accordani mo kankan be accordani mo sigiri be accordani mo honto ya wada di campagne mako o sakkituri ko na créé on yi konto be sakkituri sina normalement il faut me de andi ko bono vainqueur mais vi que be famali be jabali gila ko be duwano don jabude en akkeno kambe tum be confisque pouvoir on mais ata yutibe nyande kadi be wada installation mamadi nyande be yawno e wadugol dum ka stade Mamad e Abdoulaye Yorobal borino comme un premier ministre o yehi ton o assisté fi hon parce que mo andi o sustaron ko de yade o décide kadi tay ko mabe signina mo kadi wi ko Mamadi dum yawno vainqueur alors que Mamadi o votana ka goy o votana kana o légal ona o légitime sina o ledi ko ina 98 ma 90% ma 80% de chiffrage gonno kanko o wawirta joɗade ɗo o hukka juuɗe makko ɗen ka jifa makko jama on ɗon suti déjà e nawnade crise de mari acce fi Allah mi yiɗa wolgol piiji gon ton mais hande ɗo mi waɗa e chapeau Abdoullah oɗo e président du BAG monsieur Sadio Barry kala ko wontiri meɗe andi il sera fier de lui même parce que mo ande o retiri no ko dowaɗa o retirede wona non contre gote mi wolri Abdoulaye Yorobal kadi na mi gagne Abdoulaye Yorobal ko mi giɗo Abdoulaye Yorobal parce que mi ari mi obligé ke mi yewtike mo gonga gila ko avant ke hukkade o ella ɗo nini kadi ko devoir on argol kadi yeetomo kadi ko ukkino mum ko mi haɗunomo ko mo jaɓali mi ara kadi ko devoir on kadi yewtugol mo kadi ɓaytum mi haɗunomo o jaɓali ayno jon ko ɓe sakkitori ɗon aray kono mi marata ko minata jamala guino en fo meɗen immoɗe eno président du BAG woliɗo noon e président Cellou Dalein e président du modèle déjà ɗon hande ɓenno heno sokaka prison yo Allah newna yimɓe yalta e dow jam moƴƴere par ce que ko jaggu ɓe sokiri mo koye tooñe ɓe sokiri mo ko Allah e ɗayar laki ɓe sokiri mo donc aray kadi à très bientôt fode yayma jol